A free press is essential for peace, justice, sustainable development and human rights. No democracy is complete without access to transparent and reliable information. It is the cornerstone for building fair and impartial institutions, holding leaders accountable, and speaking truth to power. And this is especially true during election seasons, the focus of this year's World Press Freedom Day. Facts, not falsehoods, should guide people as they choose their representatives. Yet, while technology has transformed the ways in which we receive and share information, sometimes it is used to mislead public opinion or to fuel violence and hatred. Civic space has been shrinking worldwide at an alarming rate. And with anti-media rhetoric on the rise, so too are violence and harassment against journalists, including women. I am deeply troubled by the growing number of attacks and the culture of impunity. According to UNESCO, almost 100 journalists were killed in 2018. Hundreds are imprisoned. And when media workers are targeted, societies as a whole pay a price. On World Press Freedom Day, I call on all to defend the rights of journalists whose efforts help us to build a better world for all. Thank you. Нет, знаете, вот вопрос, помирятся таджики или нет, или вопрос там Бадахшана, это, я думаю, что все-таки это внутренние дела Таджикистана. Вот в чем вся вот разница. А то не было такого, что, например, там помирцы себя не считают таджиками или не называют себя таджиками, не причисляют себя к таджикскому народу из-за нашей раши. Это полная глупость такая, что нет. بلبل از چمن تماشا اچفک سیر نسد به ناموس ارسن خسینا تردی دلیر نسد آسد ازارگم میرد خاگمانم تسیم بدال ماشت کلون ایچایف بغیر از غیر نسد ماش جویت سخنیم فکف ماش ایچای نخین میف ماش زوینگ فام توی چر دیر نسد دشمن چوفک تای پویت ماش غلیز قیوام اصلایی از ماشتما پوف بیرتا زیر نسد ارچای زورتسوس نور وطن ستو وخی نزوران چی زریویف بلفت خونه جویف خیر نسد ارچای تبات سلوف لاک تفکف ادمین گمون کی خوینوی تشومنی دشمن شمشیر نسد ماشم گمیز جنجو قطیو علی ایجو جام نسیز اچسم دنیا غلا اسپومیر خم سیر نسد تط مس ایورو وطن جات شمیدسا میدو آسون فکفر قین زندای من چی تونست توش شوف پنیر نسد خو ارچا گتا قسم بلندت سخیر خوشومن نستومید روبسک تتسل تخو سوید ایچ مالتایا شیر نسود روبسک تتسل تخو سوید ایچ مالتایا شیر نسود У стоянки на берегу Харокской реки равнодушным взглядом на меня смотришь ты. И будто жалко тебе пару слов мне на прощание сказать, ради которых я искал тебя среди этой суеты. От стоянки на берегу Харокской реки я смотрю, мой Бадахшан покидаешь ты.